Sigi video sishu SSC GD constable thabigada singidamaktane subscriber maraktagi reasoning gi part atai hapiro haibagi hapcharakpane mamangda general awareness ki ma kun manga gi do adugumba ahum question analysis habadi 2019 da hangraba question myam chamanaba exam sigi ko adugi analysis tawjabane sigi mamangda ahum hapchagre sina reasoning gi part ne question je mom ta yengmina se ko ahan bagi se select the option that is related to the third term in the same way as the second. Sida ahan basiga first ka second ka siga mari lena ba sumaina third siga kari ga mari lena ga dagi haimne boko ada option number A is lioness da ne ba maramdi bull suna sandaba cow suna san amom lioness adman lak tune ba cup mare do se natte ba ko adun option number A sumai jam na su hangne ba suma combination sida is da reasoning gi part ni ko lakse ja sisu ma kun nga gi hangbane computer based ni na sidai si se kwai lai bane sida khoina practice kara to give da yam arun formula phada bida ko isa gi leijaba knowledge sijinaraga yam wana line yam nungaina wada bida to biya dune ba question number 2 da laksege ding na jugo si se yek taba yaro do sida somna kanjida okay Ingnazi, read the given statements and conclusions carefully and decide which of the conclusions logically follow or follows from the statement. Statement kra pire ba mana sida ko. Ama pire mathang ama pire adui matungina conclusion je kari chumgi habdo yengmina ji sine ba ko hauji yengmina ra siko. Mahan basda man haize. All scientists working in gisi the piriba statement je na parka na sumaina kana ga minung da kana lai si yenga mon na sen dune ba all scientists working in Japan da thabak toriba scientists loina mak se haidi Japan gi manung da laiba scientists loina mak se ko all harna moje talented have ba Japan gi manung da laiba scientists loina mak se talented oi have ba ko mathang na some Chinese scientists are working in Japan China gi scientist khara Japan da thabak tawri haibane ba natra adu Japan jigi manung da Japan jigi manung da leidune ba China je ko asmain leira sida happy je si yek pase la laga di nangi statement da la sida depict to ba hap yek pase la laga di conclusion je soiduni ko the my conclusion aham da piri je no Chinese scientist is talented so Chinese ki scientist amata talented oide ba sigi sono kan gis de yengsi ko Chinese ki scientist sing se talented oide ha badi adre maram di sida koina kidore ha ba matam da talented ha ba sigi circles da gi manung da China se leibani na China gi scientist man su loi talented ore ne ba maram di ngasai gi koina ha gi do loi mak Japan da le scientist loi na mak talented oi ha gi bani na ko sigi Venn diagram jo bo su loi mak khang dune adun tak badi conclusion number 1 je la le adu mathang amu yeng siko stay some talented Chinese scientists are working in Japan that is na China gi talented over scientists khara Japan thabak tawri habne China gi talented scientists khara Japan thabak tawri habne China gi sida son kan given diagram nom gi je China gi scientists talented khara Japan thabak tawri habne si number 2 sima khana ba yai na trak yeng se ba khana ba yai yeng ko mathang Japanese ngatane sine ba mana sta haize adudi sigi number 3 ji yengi ko talented scientist loina maksidi Japanese na te Chinese kang bu su khara yaru dana stage da adun option number 3 ji ma lan done ba ko sigi statement conclusion number 3 ji ma number 4 dana some Chinese scientists are talented Chinese ki scientist khara madi talented oire haira to sigi manung da sigi talented ki manung da Chinese ki je leibani na option the conclusion number 4 sima chumya dune ba dudi option A B C D de yenga je mana 2 ga 4 ga je p biaw bra 2 ga 4 ga je chume na p biaw bra okay aduna akhoi gi conclusion number 2 ga 4 ga yaw ba ja akhoi gi option number B oire ko only conclusion 2 and 4 follows have je aduna akhoi gi answer se
option number B oiraniba sumaina yengdoneba siguma anka hotke haradi mana piriba statement je sumaina Venn diagram da represent tawbiba mayek sengna suidabida conclusion je munna discuss tawrakanda kaida kamain toino haiduma khangdokpa yam laibani ko sija aduga conclusion da chumba singdo haidi sigi piriba option je compare tawraga utbiba sumaina le mathang question number 3 sidi yamna laire sidi anka hot panatre sidi khoina khangadaba oire ko hingsi ko sida sida khoina pajarke choose the alternative which most closely resembles khwaidagi manaba the mirror image amamam dum lakani ko of the given word sida piriba wahai sigi when mirror is placed in xy line sida is that mirror is sumaina maning da chingi ja sina takpadi shoma kandagi hingaktoine haiba takpane ba ko shima kawbidaba aduna hojik a c e je sumaina mirror se thammo tamse is kamain tagadagi hai targadi sumaina e c a na sumain taramani siga manaba sidi option number a ga manare ko option number a se chumdune ba answer se ko adu targadi sida jo answer option number a chumme na irame ko sida sida okay mathang question number 4 se mu yengminarasi force the high se ko amta pajarake shije aina yeng matamda my question je wa leba ko yengminasi ko which of the four changes makha da piriba option changes mari ja given in the options would make the following equation correct aina thirba question sida equation do sida mano yawramdre equation do yawramdre equation do yenga kanda sigi equation duga sigi compare kanda lepakadaba answer ne ba ko do sigi question je incomplete oire ba ko aduna okay viewers ingi marakta haidi ko sida comment lebiraga this question se dum comment to pibirakpe otherwise sigi mana equation ama pidab do wat pirame ko aduma shima kai sukaide skip tawbiraga haidi ko mathang atopa siga chamanaba atopa paper haidi sina shift amagini atopa chamanaba si exam ji gi shift atopa amagi su yengmina se ba ko mathang nongni der hap ka charake ba ko adu matamda trim question je yaram gani so inki adada naina minara je sigi question ji gana the equation do hapiram dre ba ko mathang si question jina khoina kamai to ge hai matamda okay sigi question number 5 da lakchage ko 5 sina hai je yengo so select the option that is related to the third siga mari leina ba option do khanbi usune ba ko third term in the same way as the second term is related to the first term second term jina first term da kamina relate oibagi adugi mutungina third term sida is the fourth term jiga kamina relate oigadagi haibiu haibane ba sida is da koina 11 ja 11 sida is da plus 2 hapchara ba 11 plus 2 di 13 darani ko 13 ko sida 13 ja square do bio ba 13 square di kya tare 169 tare sibau sei ko adudi chamana ba mongda aina 18 plus 2 18 plus 2 di 20 tare ba adudi phare 20 square ja 20 square ja kya hoiga da ge ba 20 square se kya hoirania 20 square se di 400 tarani ba 400 okay 400 tare answer se aduna hoju option number kya ga chanare option number D jiga chanare sumaina khanbi do ba yam lai ko sidi sumaina piram base sida khoina hoju question da sumana haibire kamai yenga da ke se sida ju 11 gi marakta colon ama lerga sida colon ani lerga colon ama leibane ba si is equal to gi mongda mai is equal to gi mongda lakto ne ba ko siga mari leina ba du maina si su mari leine haibadi ko ai haijar ke ngoje ahan bagani subga mari leine du maina ani subga ahom subga mari leine adu udru haibagi sida udpane ba sina ko yam lai sugum baje sida number 6 yang yengje sina mena like re ko sugum baje de khone hek ubu da khangmana handune su answer question je thiraga tawthokpi da aduga marks sida ko logo da ko sida man haijing select the figure that will come next in the following series the previous series ki mathang da sida kari laktuno sine mai je sida kari laktuno sine ba hojik sida sigi box gi menung da khoina circle lam leire sigi circle je amuk chawthoraga circle je mungda triangle lam leire manung da lariba pot che ko manung da lariba pot che circle triangle je amuk chawthoraga mathang dana amuk chawthokpadogi manung da pot amuk lehele adudi manung da lariba pot che amuk chawthora ani ba nadra chawthora ani ko chawthorak pas dai ding ji ko sida mun ning view
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯟꯗꯛꯃꯨꯛꯇꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯛꯆꯔꯛꯀꯦꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯤ ꯕꯣꯛꯁ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯞꯄꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯁꯤꯝꯕꯜꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯐꯤꯒꯔꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯛꯁꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯅꯤꯅ ꯌꯦꯛꯆꯩꯁꯦ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯍꯥꯞꯇꯣꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯞꯄꯩꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯗꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯞꯄꯛꯇꯣꯏꯅꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯛꯇꯦꯡꯒꯜꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯐꯧꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯑꯝꯇꯪ ꯄꯥꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ In the following number series ꯃꯈꯥꯗ number series ꯑꯃ ꯄꯤꯗꯣꯔꯤꯀꯣ two numbers have been put within brackets ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ number ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯦ study the series carefully and select the correct alternative with respect to the series ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ bracket ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇꯨ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅ series ꯇꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯎꯠꯆꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗ series ꯇꯨ ꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ sida series 4 6 10 12 16 14 22 ꯅ ꯄꯤꯕꯁꯤꯗ bracket ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 12 ꯁꯤꯒ 14 ꯁꯤꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 12 ꯁꯤꯒ 14 ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯅꯥ ꯁꯤꯟꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯤꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯁꯤꯔꯤꯁꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ 4ꯗꯒꯤꯅ 6 ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 4 5 6 + 2 ꯇꯧꯁꯜꯂꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯊꯪ 6ꯗꯒꯤꯅ 10 ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ +4 ꯇꯧꯁꯜꯂꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯖꯕ 10ꯗꯒꯤꯅ 12 ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ +2 ꯇꯧꯁꯜꯂꯦꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ 12ꯗꯒꯤꯅ 16 ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ +4 ꯇꯧꯁꯜꯂꯦꯕ 12 ꯊꯤꯁꯤꯀꯣ 13 14 15 16 ꯑꯅ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯐꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯊꯪꯗ + ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ 16ꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ + ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ +2 ꯇꯧꯔꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ +2 ꯇꯧꯔꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ 16ꯗ +2 ꯇꯧꯁꯜꯂꯗꯤ 17 18 ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗ 16ꯗꯒꯤꯅ 14 ꯕ꯭ꯔꯦꯀꯦꯠ ꯃꯅꯨꯡꯗ 14 ꯊꯝꯃꯤꯁꯦ +2 ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ 18 ꯂꯥꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ +2ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯇꯣꯏꯁꯦ +4 ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯀꯩ ꯃꯈꯥꯒꯤ 22ꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ 18 ꯍꯥꯏꯔꯒ 19 20 21 22 ꯆꯨꯝꯃꯦꯕ 22ꯁꯤꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯐꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯟꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯁ꯭ꯀꯣꯞꯁꯦ ꯄꯤꯛꯁꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ +2 +4 +2 +4 +2 +4 ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯗ +2 ꯁꯤꯒꯤ +2 ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ 18 ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯁꯤꯕꯨ 14ꯗ ꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ 18ꯗ ꯑꯃꯨꯛ +4 ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ 22 ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯔꯤꯁꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ 12 ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯈꯪꯉꯦ 14 ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ 18 ꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯌꯦꯡꯉꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ the first bracket number from the left ꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯊꯤꯔꯛꯄꯗ first bracket ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ 12ꯁꯦ is correct ꯆꯨꯝꯃꯦ and the second is incorrect leftꯇꯒꯤ ꯊꯤꯔꯛꯄꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ bracketꯇ ꯂꯩꯕ 14ꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ 14ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ 18 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯀꯣ ꯁꯤꯐꯧꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯗꯤꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯔꯤꯁꯇꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯀꯣ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8 ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ 8ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ select the letter that will come next in the following series ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯦꯇꯔꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ABCD ꯊꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ O ꯗꯒꯤꯅ R ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯊꯪ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ PQR ꯀꯣ PQR ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯔꯦ R ꯗꯒꯤꯅ U ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ
STU ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯔꯦ Uꯗꯒꯤꯅ X ꯑꯃꯗ VWX ꯑꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯦ YZA ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯍꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ Aꯗꯒꯤ + ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ A B C D D ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯐꯧꯁꯦ A B C D ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ D ꯇꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦꯕ Dꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯣꯞꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ Aꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ A ꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ A ꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯕꯨꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕꯤꯀꯣ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ O P Q R R ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯊꯤꯕ STU VWX YZA BCD ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯦꯛꯄꯤꯌꯨꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯤꯕꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯕꯤꯌꯣ ꯕꯦꯛ ꯆꯠꯂꯒ ꯇꯥꯕꯤꯌꯣ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨꯀꯣ ꯑꯣꯀே ꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 9ꯗ odd 1 ꯀꯔꯝꯕ odd ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀோ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯔꯣ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯔꯣ ꯀꯔꯤ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯊꯤꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯖꯦꯕ I ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯩ ꯁꯤꯒꯤ Aꯁꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯛꯁꯦꯕ I J K L ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯃ ꯃꯅꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯤꯕꯗ ꯄꯔꯦꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ WXYZ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯄꯔꯦꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ABCD ꯄꯔꯦꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯤ PQRS ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ PSRQ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ odd ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ Dꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ Dꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯦꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯟꯁꯔ ꯐꯪꯗꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯝꯕꯔ 10 ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯌꯦꯛꯆꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯖꯨꯝ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯎꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ The statement below are followed by two conclusions ꯄꯤꯔꯤꯕ statement ꯈꯔꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦ conclusion ꯑꯅꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ Assuming that the information in the statement is true statement ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯦ informationꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯀꯣ even if it appears to be variant with generally established facts decide which conclusion logically and definitely follows from the information given in the statement sida piribase akoigi chumnagi normal wakhalgi matuna lalambasу yaiba adubu chummena khallakanda conclusion jiga compare tarakanda piriba information je karamna chummi karamna lali je khandu haibaneba statement na kari haira some dolls are flower dolls khara amadi flower ne hamneba yekmina jiko sina dolls represent our some dolls are flowers dolls khara amadi flower Venn diagram ni ko to sida sigi jaga da leiba party je dolls khara amadi flowers eminare ko no trees are dolls ai diagram je kitang chawman gre ko okay amana exer ke makha yekpham leitere ai amana yekmina ji ko sida yekmina je sida some dolls are flowers dolls khara amadi flowers oire no trees are dolls tree amata dolls na teba adudi tree se sumaina leibasu yai tree se sumaina leibasu yai ko sida akoina khangadoise ko sida si flower ni ko green je flower ni maramdi trees aina trees sumaina ibi maramdi dolls ti oibadi yadre tree se dolls ti oibadi yadreba aduna dolls ki red manungi circle manung changjan badi shunya yadreba adum trees se dolls amasung flowers ki mapanda leibadi yaiba dolls amasung flowers ki mapanda sumaina leibadi yaiba ko aduga flowers this leimina basu yaiba maramdi ma dolls ta wina draga loireba yabra adu conclusion je paminarase ko no dolls are trees dolls amata trees oide oisu oide dana sa oide dana conclusion number 1 je chumme some flowers are trees flowers khara amadi trees oire haire ko yemina seba ko ayuji haijarakeba flower khara amase trees oire
ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐ꯭ꯂꯥꯋꯔ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯆꯨꯝꯕ ꯊꯤꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯟꯀ꯭ꯂꯨꯖꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯁꯦ ꯂꯥꯜꯂꯦꯅ ꯂꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ऑप्शन नंबर बी द ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस है ऑप्शन नंबर बी से लौबीनीबा याब्रा सुमाइना लागतबा अद आंसर से चुमब्रेंग को तो नंबर बी से तारमे ऑप्शन नंबर बी से तारमे याइको सा दुई तारगदि मथंग क्वेश्चन नंबर 11 जिना a square transparent sheet with a pattern is given pattern amag loinana sida pattern amag loinana square sigi se sida pyramid ne bako pattern hadi sumaina ga tawraga yawisni ko haija adui targadi select from among the four alternatives makhada lariba mari pidorib alternatives ko how the pattern would appear when the transparent sheet is folded at the dotted line transparent sheet hadi maning mamang ubo chi oidoni adda khuna action bani hariba sigi sigi dotted line da lariba dotted line se sida khuna thupchin ba taragadi che sumaina sigi che sumaina thupchin ba taragadi कमाइना उगदा केसनेबा पीरिबा पिक्चर्स दैस दको कमाइना उगदा केसनेबा को अदुई तारगदी अहुम लागे बसदा को मरी म मिनरसे ओके सिबोबा लेरे येंगमिनरसे बसदा अइना सिगी चेसे सुमाइना थुपसिन बतारगदी को अदुदी सोमगी नाकन पार्ट से एरोस दिस हानो सोनो कन कापी थुपसिन अदि सुमाइना कापकनी से क्लियरनी येखिबने भज अइना येक्सगिबदी याइ को अदुई तारगदी सिजी ओइरा अमदि चुमदोरिबा अइनि येखिबसिगदी करमगा मानै ऑप्शन नंबर सी जिगा मानै याब्रा अदुना ऑप्शन नंबर सी जी ओइरानिबको सिबोबा लेरे मखा हाइजरके मथंग क्वेश्चन नंबर 12 सिना 12 से मथंग पेज ता हांगतोचरागे क्वेश्चन नंबर 12 से इंग्यू D is na 4 ga manarba G is na 7 ga manarba the garden se kari ga manna dono shine man haise ko D is na 4 ga manarba G is na 7 ga manarba adu the garden se GARDEN garden se kai ga manna dono shine man haise ko hoju hodna rajeba D is 4 ga manai haise yengo A B C D sida A से 1 की वैल्यू पालगा B से B की वैल्यू पालगा C से ना 3 वैल्यू पालगा D से 4 की वैल्यू पाला D चुम्मे को माना पिरामिड जा ये को पदम 7 से सु G का माने इन लोग दुनिया देखो फरे G से 7 का माने ना हापी रसी A D 1 का माना रे ओके प्लस तो जुका 1 प्लस R डी का माना रे ने जिधर जिधर कोई ना कंसेप्ट अमल ले वो को sida ijoti nam leba EJOTY na sida E se 5 da laini ba J se 10 da laini ba adagi sigi O se 15 da laini ba T se na 20 da laini ba Y se na 25 da laini ba ko sida leire sumai leiba sida थिरगे यंग बिको सि फॉर्मूला टेक्निक निको इन ताक थोक चाहिए इन कोचिंग चचर बे मतुंगी ना नोइ ताक थोक जबनी को एनीवेज सिदा ई जे 5 सुब द लेनी जे जे 10 सुब द लेनी लाइन अ बोनो खिना फादोक बने अदुगी मतुंगी ना आर से कनागी मनाक त लेरे खन्ना जेबा R S T को T दी 20 नि ना R S अनि ममंगदा 18 19 अदि R से 18 सुब द लेरे मनीबा या बिनिंग ब्रा प्लस D सिदी D क्या सुबह ले रहे 4 सुबह ले रहे खंग ले रहे E सिदी क्या सुबह ले रहा E दी 5 सुबह ले रहे सिद खंग ले रहे कोई ना सिद को 5 प्लस N दी क्या सुबह ले रहा L M N O N जा 14 सुबह ले रहा मनी बा प्लस 14 और जो बोई को लंबाई भी रो अदुगा सिगी 7 plus 1 plus 18 plus 4 plus 5 से कया तागे न होटपिरोबा याइको हजु होटमिनबा मतमदा होटमिननदा 49 तारंगनी को दंग येंबियो 49 तारंगनी होटपिरे को अदु येंगसे होटलगा 49 ताबिरगदी
ꯆꯨꯝꯃꯦꯀꯣ 49 ꯇꯥꯔꯝꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯁꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯎꯠꯇ꯭ꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ 49ꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 12ꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯕꯤ 49ꯁꯦ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔ 13ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯖꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯗꯣꯔꯦ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯦꯀോ 25ꯅꯤ ꯇꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯕꯅꯦ ꯗꯤꯁ ꯋꯤꯜ ꯍꯦꯜꯞ ꯌꯨ ꯑꯂꯣꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ if children is coded as ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ LIH ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠ ꯀꯩꯒ ꯃꯥꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ CHILDREN childrenꯁꯦ LIHCNERD ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯂꯩꯅꯣ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯨꯝ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯊꯤꯁꯦꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯑꯦꯜꯐꯧꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯂꯥꯞꯅꯒꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯗꯣꯛꯄꯤꯔ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯞꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩꯆꯀꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯤꯁ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯈꯜ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯞꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯤꯕ L I H C Nꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ E R D ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯁꯨꯝ ꯃꯈꯜ ꯊꯤꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯗꯤ M O V E M E N T movement ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ E B O M T N E M ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯗꯤꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯊꯠꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯗꯤꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯝꯕꯔ 14ꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ 14ꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏ 14ꯁꯦ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯤꯅ ꯂꯥꯏ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ option number 14 dago question number 14 select the option figure which when placed in the blank space of the problem figure would complete the pattern sida kari hapakadagi sini hangise ko sida kari hapakadagi yeminaji sigi triangles da machin ji sunu kan anim onchinnare ko aduga somdana sumai onthoknare aduidi sigi je kamai laktau male sumai laktau male ada sidi kanaga manare option number A siga manare ko sumai laktuba adui targadi option number A da chummeba ko thangsina 15 question number 15 sida 5 students took part in a cycling competition amda chhatra manga yauminare Robert finished before Monish ko sije maruiba fajaba laini Robert sina finished before Monish somna finishing line e khala jeba sigi finishing line e khala jeba ko ada targadi mone exerke Robert finished before Monish ki manda Robert lere but behind Gunjan ki mathang da laidune ba Robert ko Anil finished before Sunil but behind Monish okay Monish ki matung da ne ba Anil du ko du shumain la ani ba laina ko who won the competition je kan thoige ba finish line siladi han ba je ji kan no Gunjan and Gunjan je karam option da lere B da lere shumain khan da ba yam like ko mathang sne yengse 16 select the Venn diagram that best illustrates the relationship between the three given classes. The classes school, teacher, student, PBC, Venn diagram A, B, C, D. PBC karigam karam mari lena gen thidani ko. School amagi manung da oja su lai, satra su lai aduna. Option number D jengse ba sine school oragadi, sine teacher oragadi, sine satra oragadi, sine na chumme ba. Atopa singsidi yadre ba ko. Aduna marga si option number D sine na kholani ba ko. Question number 17 dang yengsi select the option that is analogous to the given pair. Siga P pair siga manarap to hujik karam no sine ba ko. Ana C ga D ga je kanaga
H kaiga. Kamai mana ino? Kamai mana ini juga? Sida A B C D. Ana D E F G H mari rak chalakanda. E F G H mari rak chalakanda. I lakpaneba. Sumaina kana kana na liking seba. Mari rak chalabanina P Q A yeng seba A sida P Q R S T U. R S T U. Sing inside A B C D E F G H. Mari rak chatpa matamda U je layeba ko. Anu U V la S maina. Adu target option number A se ya bagi mong da lay makha yengi si ko. I J K L M. Sta ahum subdo oigre simadi oiroi. B oiroi. C si D K L M N. Ani katang bu chakre si di sunya ro A B ke X Y exam lap na kare option number A se chum do ne ba ko mana ba sigi pirami ba jiga pirami ba C D H I jiga mana rap to chali se P Q U V si oire ba sumaina lay do ne ba ko. Chang de yeng question number 18 the identify the odd pair from the following. Odd pair hamne Egypt ki di Cairo lay re khange. Iraq ki di dinner natte ba ko. Iraq ki dinner natte. Baghdad ne ba ko aduna marga B jo de ba Greece ki Athens lay re Italy ki Rome lay re B jo ni odd pair hamne na la le je ko la le je ho je kana oire B jo oire ko thangda shimu in satra manga se line am de lepa me. Okay line je front back na trang na left right hai duni da khuna left sum na left le sum na right hela ji ko adar ga di yeng si suman standing next to Pranab. Suman je Pranab ki mathang da lai sine ba suman je Pranab ki mathang Pranab se som da lebra ani Pranab se som da lebra ani mung da ma lebi adune ba ko adar ga di yeng si sum yeng si ko aduga sida suman thamage ko Pranab se som da lebi yeng si ko aduga but not next to Dina Dina gi suman ji na kan da Dina lebi yaro suman ji na kan da Dina lebi yaro re ba se di lebi yaro re ba ko sumaina ani mak sta di phamba di yaro satra manga ni sumaina le tu je sumaina kaya le tu no khang de ko yeng si ko da kana kamai le ni yeng si Pranab si suman gi na kan da le re khange Dina di lebi yaro ba ko Kumar is standing next to Raju. Kumar se Raju ki manakta lepe. Who is standing on the extreme left? Okay. Who hai je sida Raju ne ba ko. Full stop seng biro nu ko. Pulak oina pamina je sida question typing de khara mistake lai re. Raju se extreme left le hai ba. Okay. Somna kan da le bi sai ko Raju je hoji ki Kumar gi na kan ani unta le ba mina. Raju se extreme left le hai ba ko. The left extreme so kan the left oi banina aina kisida aina Raju thamge adu sida Kumar thamge ko Kumar is standing next to Raju Kumar je Raju gi thang da lai re who is standing on the extreme right Raju je extreme right ta lai re extreme left ta lai re and Dina is not standing next to Kumar. Okay Dina se Kumar gi na kan da lai ti habne ba Dina se Kumar gi na kan da lai ti habne ba ko aduna yung sida Kumar di sida lai re aduna Kumar gi na kan da Dina lai bi yaro roi nana sida su S ki na kan da D lai bi ade ha ne D ji thamge ba S ki na kan da P ma lai bi di ai sida P thamage ba mun manga sure ko yeng si ko ai am ta par ki ya bring je si question je Suman is standing next to Pranab. Suman je Pranab ki na kan da lepe yare but not next to Dina gi na kan da laitre Dina se lai re yare who is Kumar is standing next to Raju Kumar se Raju gi na kan da lai re yare who is standing on the extreme left Raju se extreme left ta lai re yare si yare and Dina is not standing next to Kumar ko Kumar gi na kan da Dina laite so na kan da lai re yare aduna ne aina sida R tham ai se R sida tham ai se ko aina khangya madu K ki na kan da D thamak pa yare khangbani na sida S ki na kan da so D tham ba yare K na kan da so D tham ba yare R sida thamaga D se so kan tham gi ne ba question ang is who is standing in the middle da kana lai re S lai re S kana no Suman option number D da Suman tare option number D da Suman lai re
Identify the odd one from the following. Makhazaida odd one or shikaramano 20 da down large above up to the B large tariko up down above leaves the large tungan tare duna option number B 21 the choose the option figure which is in figure choose the option figure in which the problem figure is hidden embedded ko okay haiba sigi pictures Shuma figures the lotchel laga thamba adu to karamano rotation is not allowed rotation to be adi ko ada karamano haina yang matamda akhoi na jik pa mi se sumaina taraga sumain to figures ne bana tra sida yaudre ko dui targadi sumain to figures se kaji kana de leire option number B te leire ko option number B te leire adu number more kanda option je B tarani yam like ko si computer ga yeng yare 23 identify the number that is different from the rest P ba myam tagi khena ba number je karamano haireba 196 is square root ni ko 196 is square root manung square root manung da leibane cube root la square root ni 1 chume 196 is square root ni ko aduga chidengu ko 256 square root ni ai hajaraki kana kana hajaraki hoje 196 sa 14 gi square ne ba yabra 196 is 14 gi square ni 256 se ko 16 gi square ni amadana 252 ji delay te ko aduga 121 is 11 gi ni 252 ji square root ta de 252 ji je option number C je odd 1 tare sumaina square root cube root je phadok piu sida adum la ko 23 de yeng se hoje 23 je fajaba gi menung challi ko sida yeng mina ji ko identify the correct option to complete the following series P riba series se complete tawna ba si option me am manung da karama chana ge sine ba P is 135 11 21 43 85 171 je okay hojik ki toina holaga sida thama bane hojik series to am ta hajar ke 1 3 5 11 21 43 85 171 mathang da kana la ka da ge sine ba aina hojik ye mina se ba ko sida into 2 to shalaga into 2 to shalaga plus 1 adi mathang da sigi mathang da into 2 to shalaga minus 1 sigi formula ne pan da ko han bas da p riba number 1 is da into 2 plus 1 have the 2 plus 1 3 tar 3 is this da object sigi se minus 1 jam pala se ba 3 into 2 minus 1 3 to 6 minus 1 5 tar ko haji amuk lakma to na plus 1 kang bu jum la ni 5 into 2 plus 1 into 2 minus 1 into 2 plus 1 into 2 minus 1 sum tar ga yeng de ne push to yeng view ko ta bani khotla ga thamam ja haji minus 1 akhamina into 2 plus 1 into 2 minus 1 ta matam da hotla ga 341 type yaning bra 341 je karamba option gi hot ki badui matung na 341 je option number C le re smaina hot to ne ba ya ko sum ba je sumaina line series per kani haiba wala te series pirak pa sai ja luna jasin ga da ba je series ta lai ga di katang khak ngak tang kok thadar kana lai ba uraga di adum tok thok biram ba da sida kamai lai no na hoji ki plus into 2 plus 1 into 2 minus 1 gi series ne ba sigum je katang chingsen ba deep ba series ki manun challe ba ko series ta khang draga di kamai lai no series khang draga di na matam yam thada bi ga no maram di nang ja kakna matam da pi du ne ba just ko question ya mini ko question chama je minute yam de ina na explain to bodi yaram mani ko aduna no je da series ta pung thadar ga le radi haidi atopa akhang mo holo bana phaiba sida 1 marks dai la laga umsu answer phang di kana de ba ko shuma je deep work ko ba ko yam line plus 2 plus 3 sat laga di adu thak thak or di thak thak hot pi ba shuma de nam kamai line no khang da ba je ko yam hot laga di kana ko adu khange ado hot pi o yum da ko shuma mayam se ado kai gumba khoina ina haijaningi se ko 3 gumba sidi khang draga di ko khandara kana mata manghan bi no ba ko Thang saying 24 identify the number that does not belong to the following series makha the period series that belong to the number se karam bano hamne man haije ko ta koina
piriba series this up mana series yeng dine 2 9 28 64 126 na jingba sumaina pire bana cha ai hoji si series se kamain to bunu ai hoji hoto ga thama bane ba ko adu mu ucharake ba sigi series se ngai mine ji ko ai hoji ucharake hoji ki series to sta lay ba ina bi bi ma tungina ko 2 9 28 na piram bane ba hoji ki square hoji ki series to ko 2 9 28 sta pire ba numbers da asoi ba mi yaw bane kai soi nom ka ai halaken ko yeng mina ji ko sidi view 2 9 28 64 126 lakh bane ba muni ji ko here 2 9 28 64 lakh ba mo to 65 lakh ba mana ko ai series yi matuna 1 cube plus 1 2 cube plus 1 3 cube plus 1 4 cube plus 1 5 cube plus 1 suman lakh tawsita 65 ta do da mana 64 even ba aduna la le ba 64 do ne na khoto ne yabra option number kya da like yeng ji ko ja 64 to option number D da bibirame mana ko option number D da bibirame makha da lai ubi ko right makha da aduna si D 64 65 oi doni 64 oi mi se la le na haire ne ko si 64 se la le 65 oi doni na no question number 25 yeng si katang kak sange mayam adubu kaisu kai de ko maram di question cha um nai rak pani do ka tak su tak pani na hoju phawa tabi re ba mayam thagat li ko maram di sumaina koina wa ba mam khang khan ai su si sem da fani am wari ni ko noi da mak ta sem jarak pane si je somna yeng bi ba kan da kanai khang bi ra khan bi ra ga di comment bi ra mu ko do ka share su to biyo adu ga ne mayam kana min na je ba mayam ma ko shi da ye makha makha do apa ma hai bi ro ai sang jara ga di hab jara ke ai coming man se man amani se ki medik chin ba man oi dore aina coaching class makal school makal haidi lawsal lu bana maram ra do ki medik chin ba oi re ba ko aduna aina ngamba makai hapchara ke no exam le raga tum da gai hapchara ke aina hapning ba am hai gi promise to gi mam do ko first person na chingba haidi first person in India oi gi ba sing se am hangen hai do ko adagi atop kana ga ba science related macha ai hapchara ke su dana mayam na comment ta punin thogot pirge engon da phana wara su ko ka thok pa ngame ba mayam gi tamak ta matam adumaina mayam na ju punin thogot piro ai gi tamak ta adum mayam gi su mateng pangjarak ke hoju question am ta ngai ko hoju phok ba taraga leibiri ba mayam doina thagat chei ko maram di khan ni ko sumaina koina phambiraga kuina hotnamina ba ngam ba je sine ba ta ka dai ju ko uiraga ta ba na ta ba ko ai jam to e ba ko I hope class hoju phok da boring chudri na khalle ko marak ta soi ba ngang da le ra ka su ngak piyo maram di sangna phamak pa ga semak panina aduga su yum dani na ko haidi call to production ko chen ba adum yam doina arrange tawjara ga tawjai na tar ga su soi gi ba le ga su ngak piyo ko do question 25 se lak jage 25 is the laser si je fa ja question mun challe shu mu je soi jen lakani yengmina si ko 6 officers on a floor question typing ji kitang khak nungai ti ko full stop nung je khune ignore to bira kan da ko da hi ja paminar si floor amada office taruk leidune ba da khoina same dun are allotted A, B, C, D, E, F and later respectively. The office same ni ko are arranged in 2 rows ani the same is ne man haise 1 2 3 mana row ani same ba taruk ni na ko one facing the north china som do hela je ko north china som do hela je okay north china som do hela je sa adu south china som do erni ko amana north loire aman ole na south ta lere pareng amana north ole pareng na south ta lere for si ahan bagi pareng se north ne na khalla se khoina ko ayam ta gani extra ke ahan bagi pareng se na north ne na khalla se mathangi pareng se na south ta chali ne na khalla se smain ta wana lairani okay anyways makha lak chage the mathanda okay shida B got a sigi as a khoina nga tang shmaina A machani na khanbiu ko na traga question janga orni B got a north facing office B ja the floor khoina office shida the office ki arrangement ko to do ja floor amas there is the office arrangement to do ne ba floor ama she is a building ki floor amne khala je office ki room ne khala je ko adda maming thon ba ne A B C D E F na ada sigi B gi ka se ko north lom thang ba ha ba sunu kan gi 1 2 3 4 3 sigi ahom jimung da ama de lai dor ne B je de lai ne ba ko north facing office and is not next to D
B gi nakanda D lebe yaro B gi nakanda D lebe yaro have ko similar D and F got diagonally opposite offices D ga F ka diagonally opposite already sumaina oi the familiarization never kamana no familiar ga yeng mina ju ko hana pa mina gi se ta hapchen be ate ko phok pa ba sida akoina hapchen be ha ba si yeng se ba ko stage daina D ga F ka se opposite ta mai opposite diagonally sumain tau be ai laibe ade neba adu targa di aina sida D je thamma yeng ge ba D je thamma ga F sina se thamma yeng ge ba ko e ko si bo sa adui targa di makha hapchen re ke ba ko akoina makha da C whose office is next to F C whose office is next to F sigina kan da C le done ko got a south facing e macha ina lobiro got a south facing office because south the first office to phange chume ko si ja adi matung da makha yemina si and E got a north facing office E sina no E is one kan da lak tori ba si ani jim da lak tori ba ko E sina north facing office ta lei hai ba ko sumaina sibok da leire yengsu ko maka adu di makha matha ki dong hapake muka pamina si stage the B got a north facing office B sidi sigi ani si mon da B je D na kan lak to ne ba ko adi B je sida ina B je si tham ge ba maram ga ina ham tam da B je D gi na kan da lai ba de ba akoina khange D ga F ka si diagonal da lai ni khange na tra du B je D gi na kan tham ba de na maram di stage the B got a north facing office and is not next to D na kan da lai ta na B je sigi D na kan tham ba de yar sa tham ba yar na ji thamak pa ne ba ina ko aduma B simam phom chare D F simasu diagonal phom chare nangna hangak pa ba D F se sumain thamam ba yadri kai ginon hangak pa adu gi answer to horen ngak lai lak jage si jam ta hana explain to jagi ko makai gi ko adu D and F diagonally opposite faces phange C whose office is next to F later got a south facing office later E got a north facing office adu E okay E is the layer name to na tra kana le mahori A le mahore ba yai ko sa aina D F ka se sumaina diagonal thamdri ba gi maram je kai hino haim tam da sumain thamak matam da arrangement torok matam da jagi B sina D na kan da lai bya de ka hariba adaga F sina C gi na kan da laimina gadam ni kaina hariba ani je fulfill to ba yarak ta bai tare simba budi ai ko simba budi ai C sina khwai de gena chumba oire ko C je ong par yeng boost thamaga nakan question se compare to ga chumma bra na ko ai hana par roge aruba concept jawsala ine duga mun khandara ga di laiba atar ga di man hangis keno which of the following combinations got south facing office kana phange A ga C ga F ka A ga C ga F ka kana da leire A ga C ga F kana da leire F C A number B option number B da leire sumain khandune sida loire akhoi gi reasoning gi ko okay makha amuk thengnarasi ko thank you